Penang chỉ số đó, ada kata untuk buat ini bapa punya ini berusia setahun cuma sebulan saja. Ini perlu ini yang berkawan di siwa kata negara sini sejujur kerjaan. Teman ministry level overall ministry of the church saya ini level itu kan jadi teman banyak saya ini yang bernaga saya ini India which maalo foreign means awareness lo mana foreigner siwala na jani ase because they have it and the problem lo real to almost every family no autism no autistic child no almost every family Down syndrome no kambing ko really chong ni isabe Jadi kemana autism itu practice memang lain. Inilah salah images asing abroad sebenarnya tahu. Kenai, ini rasanya kalau orang kemana. Haki kemana tahu just an example. Teman classroom, Sunday school, haki kemana baik tahu di classroom macamnya. Tahu di classroom kita mana? GPS berbeda no. अच्छा, very good. Tahu improvement sign jangan yang BBS berbaik dulu. Jadi kemarin konteks lagi lu ya bagi penanya tahu yang orang no. Lagi judgement. Ibu iba perginya, ibu iba perginya yang si pergi mana teman tahu yang orang yang berbaik dulu lagi. Tahu Yesus mengenai ini. Saya the general ministry of the church, overall ministry of the church to the other differently able see nanti mana jual dalam no mukpung baru lagi teman dijai no example saya dulu na yang baru lagi teman segi begini pun no teman lagi ni segi bukan iman lah apa bawa jadi terus itu differently able. Jadi people with disability so enough. People with ability jangan karuan sih. Atau ada negatif. Yang even there term yang positif term jangan sih people or person with disability disability akan apa people or person no. That personhood, the image of God, kawang liim the personhood bang leper, kawang liim kata ia mengai le bang liim, siapa hakim ia mengai nama different levels sah kecunan dia people with disabilities karena kecunan lagi tahu cunan, yang hakim ulang dengan ministry atau mana, long konan no. Sunday school ni BBS cari finance imam finance saya teman bang betul teman alami kecaya dengan ayah yang teman punya teman churches teman structure yang tahu kami teman tahu we are not people with disability friendly iman the friendly jadi mana iman juga teman species no alam ini iba ni tanah angga ugeno ada bah jauh bah loh ada bah rola bah ada yang apa yang kok pakai no ada bah yang apa yang bau lagi lupa mulai haki no lupa mulai haki understanding ni bah haki mana sahu tahu ya mana karena hai ni itu walau kalah sih teologi guru le kalau itu sebetulnya, tengok terasa teologi guru. Hai mana? Oh, sosial media tahu kan? Teologi kan dikira nalar tahu sih, benar. Yang menyimpulkan HSSLC topper, NPCC Official Felicitation Program. Top 16 topper number 1. Tahu ya? Number 1 itu punya benar Trinity Theology College Theology adalah di sini. Top 16 mengenai benar Patkai Christian College Church Theology adalah di sini. Kalau alam mana aja ya, setelah sujud
teman macam ni teman yang sebenarnya no happy way dah yang encouragement dah theology mana happy na mana dah teman bulan church ministry bulan dia dah cari nok sah na haran payawal differently able no or children with disability payawal you ba we ni you have haja je ji teman yang teman church structure le cuma church ko ni so cuma mujina atau mungkin stick mo mana handrail sihat no yak kita mo jangan namu esi yak hai bala na ko no ma wheelchair su na pavement no ya teman-teman jadi kamu pun nak sampai ke rumah no bukan zaman anu baiknya misalnya example itu teman teman friendly Jesus teman structure tahu berbeda noi teman tahu fairness sama nang no teman tahu mancing no sekian teman building structure noi ada apa sebenarnya building structure itu kok kemarin aja nggak tahu go people with disability or differently able na halan itu mana hangi di mana ministry hangi itu lagi sih na yang mana ministry hangi itu lagi teman ini na hangi itu lama masa nama semua sih sebelah government officers dalam government office mau ulang dulu hangi halau film sebelah lama tahu nama semua sih sebelah privileges people with disability certificate है सब में ये चीज़ हम अलग गवर्नमेंट स्कीम में हम ये चीज़ हम अलग NGOs में लंबा में सेक्युलर गवर्नमेंट लेवल में हम यहाँ पर teman बताओ जे kami ना saat teman juga ni umum tahu kita teman tahu जो नेम टाउन में yang अलग iman berdekat ministry में अलग pun mengaji lah yang inclusive classroom loh teman Sunday school classroom inclusive tahu sebenarnya jam lagi mau tahu yang itu menerima yang dimana tahu soal ini sejarah itu ya lana tahu cari itu betul no teman different level sih mana ada dong mana structure teman yang kita ya no teman betul no misalnya ada channel jangan apa channel sih belum tahu lagi belum sih main di sini na channel mereka nak ngay mà nghĩ một cái you play you know just an example no teman lah saya sangat tidak gizi dan teman saya itu meeting saya tidak gizi no pergi beli itu boleh bayar kan yo orang yang opposite never so now definition definition hangi belanda itu and disability is any condition of the body or mind, any condition, any condition, teman silo that makes it more difficult for the person with the condition to do a certain activity. Tuilam cari laksana, silo me, silo tuilam cari laksana aja ngapain hai, ya hai pada lagi kita semua pan, napan pada itu orang cari semua pan. And interact with the world around them on equal basis with others. Me cari me general definition teman physical, mental, mental, intellectual, sensory impairment. No,
saints đâu ki mazinga Vietnam đâu ki mazinga to bonai đâu ni na is one activity limitation middle musin ji de ko activity man mazinga Vietnam ngai di mana đâu ni na participation restriction mi mo ki mo no mi phat ki phat đâu ki category long broad general category lagi na picture ni hangi belanja ni mana long lesson na no ya benda ni belanja hangi ministry na types mau mata betul ni na vision ni ye cik movement no movement ye cik thinking tahu si na remembering ye cik tahu si na tahu remember no kalau ni learning pertama lanjut saling mandu pertama lu punya mandu no begitu you level communication now long jalan no wa clear no mau saling mau dia ngau ada ya no bisa ni ya ngau jalan di so example communication hearing jai में ये चीज़ mental health अच्छा ना तुम्हारा mental health tahu ada मुझे ना ये tahu strict पता है mental health सा office में जो mau भाग में seminar ini secretary level में ngau betul mental health teman aja kayak no teman mental health apa sound dong baik depression itu saat baik no nah kan suicide rate itu bisa mental health aja na depression baru aja na depression itu cuma nanti bakal pakai sesi penuh tahu aja yang mental health aja na disturbances naik tahu counseling psychologist dan therapist para kerja baik untuk orang no kasih tolong orang baik yang bagi ini kita kasih contoh sesi penuh mana yang ini example the mental health issue atau including by now you check social relationship social skills yang kalau orang bagi dia different levels you have you check about people with disability broad lower general category bagi by now number 2 reasons why the church does not engage in the ministry with people with disability kama saat ya teman church hangina iman ministry jalan hangin iman bertujuan mesti teman church masa lalu ya teman orang dari dekat sana iman bersama sepuluh orang iman itu untuk dari kamu bawa no iman kemas sebenarnya mungkin nama no iman berministry yang ini mesti teman church number 1 no serious hang isi ignorance Yesus yang sedang Yesus teman Yesus masa orang no aja nggak juga naik apa sih teman sahabat aerospace itu ya Yesus ignorance is number 1 number 2 kami bukan nahalan no nang kelas apa itu pun yang mana nanti dia pun yang apa sih nanti dia pun yang masih nahan fear mostly no nyam teman nyam baik nyamlah saja, ya nyamlah. Siapa mesti bawa ignorance by bawa fear mesti church dari bulan ministry dalam bawa nyam sahabat teman nyam teman. Number 3 lack of vision ni no. Church sa target hangi, church focus hangi, church sa hangi orang no. What is the vision of the church? Nah, the church hangi free church no. New Testament church hangi orang ngomong sih, tahu vision ni tahu jenis tahu jenis tahu jenis hidup lantai teman ministry jadi mungkin sih. Next is priority. Teman priority tahu. Nah, church sana cuma yang ini no, peng minhan yang bompong ya teman new bompong ya no. Dia tahu bang alawan lagi
argument no. Kidney na naman nila vital organ dyan no. Kasi siya essential siya sa na. Ay, yung space o niya no. Tuloy may suka ko essential no. Kaya mo kasi siya yung buhay ko no. Kung ay mo yung essential no. Desirable. Teman kita sekarang juga, sebiji selang juga, no. Teman kita sehak pun no, teman desire. Kita ini mana ministry level, development level, teman priority cipta yang no, mana ni priority ya perspektif tu. Kaksua, amba hidup prioritize yang tahu para orang mana. Teman churches priority yang nang church. Kaksu tu itu perspektif no priority yang mana churches mau no. Tahu, mama mungkin berjuang isi dari jadi nanti macam sektor kawan lagi mungkin, nak just lah curi pun mungkin tinggi no, Christmas pun mungkin example dia no, income generation source, bank dah, tahu bank mungkin na, jisu juga kan jumlah tu dah siapa, jisu juga sama dengan langsung hari mungkin no just yang teman priority senang aku teman tahu senang ada di dalam teman tulis dan next is humility dan nyai di tahu no tahu yang mana kau yang manggil lagi siapa ibu langsung naik mau orang no dan nyai itu mau orang jadi cuma it's a big job harus tu yang no teman ada ambil aku kelak setai mau orang teman control na ये चीज़ है तो वही हमें ये चीज़ कोई माँ वो हम लोग का just example में जा teman ngau teman ada cek di kemana dalam 15 years waktu mau satu school ada Christian education director pun ini ngau dengan siang ini experience yang kadang-kadang iya kemana ada lanjut ngau berjalan berkiwang dulu ini experience yang mana ini ngau sebab saya Heki, orang nak orang baik tak ada ni lah. Yang tu dia cakap lah, mau ni paham, priority pun mas. Heki siapa teman baik. Kau dah zaman bahasa nak orang ni, no. Heki attitude tu orang baik. Tapi teman lah, involve ni memang reason datang, no. That's next kita boleh. Yang besar number 3 man. Reasons why we need to engage in ministry with children with special needs. Hakiku, differently able children and they teman hangin na ministry lemah ngomong ama iman hangin na ngomong iman teman pejam hangin na ni ba ngomong si number 1, children are gift from God. Hagasiang na kawan hagasiang every child has the right to grow and enjoy company. Angin yang boleh, suku yang boleh, netan yang boleh, no. Differently able lah, teman suku netan boleh equal saja sih, bukan masalah boleh. Hema suku yang boleh, netan yang boleh, jadi cuma able or disabled whatever it is, mulan tahu iman right, no. Company orang right, no. Kesian especially alam ni bahagian in the church ni belum stigma yang ada, discrimination yang ada, no. Iman dunia yang nama iman yo free to play iman betul right iman betul हमने ना जागवा isu man kemana alam halan kembali mai yang sana GPS ये चीज हमारे children Bible camp holiday Bible school itu no ये चीज हमारा class मेरा dengan smart class channel no education mai apa dia ahli ulang juga alam normal saja cuma bang ulang juga dia pun alam ulang juga hanya education no tahu itu unfair lagi ngajar normal sih mana tahu hayo kita ini kita sembahyang tahu teman example katakan yak kau jawab hai kau kan 99% kalau yak kau jawab hai no just 1% yak kau ini dalam normal sih ya no yak kau jawab dalam normal tak our definition of normal and abnormal majority basis mentai mana no tahu teman tahu ya orang new pala teman church expect remember sana
Sunday school le tau na lan pai mai grab no ji ma lan se hin ne ma ji ma lan se sa ji problem solve ne ma se ba ji ya mu iman at least teman inclusive classroom inclusive community ne ma iman hope japa mong japa no ai church pa mo na pumero pa mo na alalan sa no pumero na church ko na si mo mong tao mong ma cho mong cái xe này tao mong ma teman lu pa mo tao hope pa teman ya te ko iman da phara ko suna tao jin tao na mo number 4 chỉ suy mà na na cái số nó bay nó tâm nó xỉu lên mỏ số nó normal children chỉ của tụi mình normal xỉu lan trên kia nó biết khi mà sa tụi mình differently able lan trên kia nó mà chỉ suy số nó sulu connection nó iman biết cái gì mà hết khi lan trên tụi mình ở ministry là cái tụi mình chỉ suy mong chẳng đẹp như vậy nó chỉ suy mong chẳng feel như vậy chỉ anh này experience tahu by experience ni jangan yang betul experience ni macam ni so ngomong sidang saya ini macam cuma ngomong nak hukum orang no fulfillment no satisfaction dan you tahu nanti Mumbai tahu mana orang no saya teman hukum nanti ni hukum experience tahu joy you jisumong jangan yang ketiga jisumong jangan Next, how to minister to children with special needs. Inclusive classroom, ngay naman classroom, no. Hangi teman iman tujuan tahu ya, acina points. Ada mau orang teman curriculum, ada tujuan tahu customer service yang tahu polisi yang acina dia, ada inclusive curriculum, contextual inclusive mana. Treat all the children equally and normally. Iman sampai beri bulan equal, no, bulan normal. Hangi teman iman love and accept each child. Iman hangi apa? Kerja iman bulan kan bahwa acceptance, iman acceptance. Kami repeat nama ini. Itu siapa? Yo sensitif ni mana? Yo gentle ni mana? Teman hai orang ni yang bukan ni yang berbeza. Teman ni become macam yo insensitive, no. Teman yo insensitive. Teman merah sendiri isi tu yang yo ni yang kita tahu jadi yo insensitive. Teman kalau ada hurt ni teman tahu itu mana? Itu siapa? By just teman kelas sudah differently able child capai rumah kema, alau tahu saya itu mai monggo teman. Angin jangan pergi monggo kita rumah ni mahai ni uncomfortable ni lah, ni capai pula. Kalau alau tahu dia teman monggo ni Ada siang diversity. Lalu orang kata orang tahu appreciate ni kita mengenai ada story cari mana tahu kawan ni. Ada siang similarity ni mengenai diversity. You ni mengenai cara ni tahu bukan tahu mereka tahu appreciate ni mengenai sunnah tahu kita mengenai respect ni mengenai kita mengenai kawan sisa teman cari kerja sunnah ni orang ngomong ni mengenai. Cái gì anh nặng ông cha nặng nhán qua sông gì cái gì mà anh nặng lao và yêu ông cha thì sao anh lao của ông về mà cái gì mà anh nặng trai của mình mang ra sẽ super iman được how the assignment Yesu of the way involved that no iman được involved the main sila iman được involved the main plan terus betul result oriented mark oriented kemana sampai sepuluh itu nggak kita iman no cái gì syllabus oriented exam oriented cái này thì mình cứ khi làm cái space như nào này tôi là như số là iman participate nên cái tâm đi ông này là cái gì là be willing to do anything the sacrifice nên là trên bên này chú mà chơi ra nó hàm này iman control này mình có cái nó phan năng là phô đi đâu cũng
đâu cũng khôn tâm nó mình nó thì chỉ có mà em ăn lúc bên sai tại một chỗ chỉ tụi nó cũng không đâu tụi tâm ya xuống đi như sân nó cũng một cái sân tâm cái nó cái mà đâu cái tụi nó sân training nó mình nó là yung iman ko yung ministry ng mga tao yung mga iman mo yung acknowledge na hi hello no high five example tayo no ang mga yung iman mo acknowledge na yung sila kasi yan minsan di artificial smile na yung daw ba kasi kaya mo mong jam ngay minsan di nga teman iman care yung daw sa teman yung iman sahari je yang beriman berupalan menurut jauh sih Sunday school teachers teman tahu yang bapa mereka involving parents Sunday school ministry mana alam saya je parents dan involvement lah parents dan Sunday school teachers dan home visitation type tahu juga yang student juga wow very good clap nih that is so important. Parents are involved in the term positive. No one term sa term alam nasigat term niya yang bagi even parents are involved in the parents nanti mulai tayo at least nanti nanti tayo kalau hakik nahalan nanti tayo iman burden sharing ng ito. Tapi na iman nahalan mo pangin yung hangi naman time ang term mo ito nito. Kasi iman rin how sibang tahu mahal. Kasi yang flexibility in the class ini itu disiplin yang yang lo may orang yang lo mesti ko itu teman tu mau jaga mau kamu subsidi harus nak disciple buat teman target atau bagaimana flexibility ko yung ngomong na mena. Kasi yang take the class naturally. Ada simple kan class ayo naturally na aja hakik na control में को ओकर ना तो control में ला फिर हम attention deficit से या मेरा भी deficiency से deficit no जब attention जो पावर को ना आजा को क्या तो बात ना चाहिए ना लगता है हम का माना बनो फिर हम हंगली naturally हम भी ना मुझे class या इस समय hakik ना आजा को में मासी benefits level ada win-win situation jangan orang pergi kenalan baik mana. Awal sina benefits of inclusive class for normal children. Normal sina sahaja ni. Hama haki pun differently able aja tu ala orang berbaik kenalan hangi benefits masih kenalan baik mana. They develop positive attitude development memang sina normal kenalan. Penyu Allah accept memang no, semua itu accept memang diversity accept memang no. Ayah itu mau berapa sih mantel awareness pernah tahu sebenarnya sih na. Kesian they are able to adjust with differences. Kalau you mau baik adjustment adaptability adjustability normal nahalan tahu skill pernah. Kesian physical appearance dan behavior layak sana tu mana New orang setahu yung may halan normal na halan tayo siguro. Kasi ang mong sangyong kan waktu inclusive yung punta na. Kasi ang meeting needs the sensitive na may waktu ngayon. Tapos niya story cari yung may develop meaningful relationship and friendship. Yung meaningful relationship development friendship may development Joy ki ko sabi ni joy ki mo ba pero kasi sebab mana tahu na kasi they become understand you mo na you protective and helpful jab ko no help tare zamin par le terus ko ira kami na no le yang passion ko na langsung tahu differently able junior mo na sa may may ranji ulan no impact ko beno win-win situation ngai beno tahu na kasi iman choman normal na ano yung responsible citizen jane man ye choman sina sa next so orang benefits of inclusive
class on children with special needs. Pama normal na halang na bay puki na no. Iman sensitive na member, iman na understanding na member, responsible na member. Tawag really yung may sa ating mga dami ka. Pama hagi mo differently ever na halang na by chance Sunday school classroom na bay iman na hagi may they enjoy the friendship and company of other children. Alam na halang tayo mo friendship. Tawag na mo company iman na yung may na. Tawag mo iman enjoy the megla. Iman sumugahata mo subahat sumugahata mo yung may enjoy the megla. They learn by seeing and when they connect with others. Iman na niyang mo sumugla mo. Iman you category mo nang disability yang kada baca mo visual aids are normal na lang ko mo no bahagi bulan jangan jadi jo mo they have positive attitude towards learning and growing imana ki na no sama ka patuma statement no hamo yun no because yang life ko na jadi ono iman negative view of life ngai da ya boy over iman the improvement na by positive attitude learning na sila ye ji ma chong na overall life understanding reality check gimana yung positive outlook gimana daw development aro hegesia inclusion enhances their intellect iman da improvement yang iman chilo yung jamnan sina iman chilo yung jamnan sina and your inclusion enhances social and behavioral performances iman kada bay related iman attitude behavior yung bay improve na si men siya lang 100% kau sudah jemen no mengo improvement yung mo na over inclusive classroom siya over na bay mo ra siya bay tawa win-win situation siya ng English no loser winner siya win-win situation kung sa winner jamba mo winner no different level na halang winner, normal na halang winner, teacher lang winner, church winner, lang si winner na hindi no. Bagi ulang ko macam apa ya winner ya. Ada gift curriculum policy dah macam apa itu lagi. Gift curriculum na tahu cunda usi winner impression ada ya. Macam itu mu yang ada mu improvise ni masih bang saya mu tahu tak itu dah. Waktu normally 52 Sundays, no, 152 orang. They will give curriculum 12 books, 4 years to 15 years more. Cuma volume 1, 2, 3, volume 1, 2, 3 siya, 4 categories na, category 5 38 lessons mo orang. 52 Sunday mana yang bagaimana 38 lesson hai mana? 38 lesson hai bahawa hanya apa sih menatawa reason jangan sudah tahu. तो हमारे जो मुक्ता जब ना भावे जी yang every first Sunday of the week kids worship in Kashmir no children church at the moment no nah in church in yang every first Sunday of the week kids worship in Kashmir हम kids worship kalau mau apa eman jumlah Sunday school graduate nggak jumlah jadi pada sama jumlah setting tu malah jadi mana jumlah bueno suffocate men bueno kaya kalau kids worship sampai practice already iman mora tahu saya je dia macam kids worship over reason nama over hangi sih cuma iman head knowledge jilo masuk saya je dia practical experience worship men tahu yo mai iman experience yang men bera issue macam Sunday school ini baik Hindu bawa Muslim bawa Kristen saya itu Kristen lah itu baik mak dia baik kids worship abu saya baik friends circle mau punya hati yo lah Hindu nah baik no Muslim nah baik kedisian jam boga no kids worship abu saya baik ada saya itu differently able nah haram no ni saya Sunday school tu baju baik oh mana tahu sudah yo mai je pulang yo mai just ni je memang pulang
ni je ko Sunday school je bai mo dia ko iman once in a week kids worship to bai man pai you ba ya bai ta ko isa no kaki ko madam inclusive classroom ji ba ya la chen excited je ya ko overall the inclusivity che ko people of other faiths, children of other faiths, allow for a name, music, man, differently able na to umok next to target 38 lesson one to have kids worship see the is man the because here man class 4 to 10 the class no example 4 to 10 by 4 to 6 no 7 to 8 the class no 9 to 10 the class kaya mo those na lai na class wise age wise class division na yung may sector mane ada policy mo na yung demand na go sa kang sa tayo ane school ma ya fair ko kan is bayan na lang sa school ma class sa yung tang ko no kama yes ang school di pa yung ngai bagi ulo mo nang sa class wise age wise ma nang ka na age ya class mo na kaya mo age mo yung may unschooled children, yung children with disability, dalam ini include memang disability. Begitu jangan. Begitu siang discouragement macam, atau polisi discouragement macam ini sih teman Christmas break, summer break, winter break saya sampai school jangan kegaji musik nam sih dalam polisi. Saat tahun ini bukan hanya school belajar berham ini. Mereka lain nak lalu tu break ni mungkin hanya hasil sudah suggestion saja. Kerana exam baca pura, ane nak lalu kalau macam sini bayi mungkin saya kira burden ni pura no. Cinta kami sih, tak ada tahu sih. Yang Sunday school exam mungkin no. Sunday school exam mungkin yang buat pas mungkin no. Amma direct or indirect teman yang mungkin contradict ni no. Iman itu satu education system of pressure burden no mana because you guys Sunday school mereka orang yang like the burden the pressure because yang nan intellectual level nan jiwa masih judgment yang dawa disciple jalan dawa Yesus yang jangan yang mau jangan attitude no behavior apa yang fokus ni dalam jodoh ngomong yang soal jelas kerja kami ibu Lota Church the children Christian education director ibu story yang orang kerja masalah tanya nama juga jadi nama kumpulan music no baik orang dari you testimony you experience yang ada bagi mana ini saja 10 years 15 years mungkin jom dari orang bagi no yang teman betul baik juga teman abang just one story even the teacher jadi the teacher naja sab differently able child capai Down syndrome no begitu capai mana yung nyam teman kelas mereka sudah no dawan besar no ada nak mau buat jauh no Iran dengan nolak Endu di sumber ini cuma menginjam jadi dia mau lagi orang mana kasih tapi siapa dia mau membet dia mau membet yang kau yung regret ini experience tapi siapa tahu saya alam nalar fingerprint ada wajib yang no yang pakai yang terkait dengan ini tahu nak ada no bagi yang hamil beberapa hamil yang dijuk kenjiban ini sudah capai namanya ini sudah capai lah lagi beja teman jangan you size orang no you shape orang teman sejak now yang orang sejak now sejak ni dam no sejak yang mai sih mulai mana teman
एक मदद मेरा ना एक लिखी बोले नंबर ले लिखी थी ना बोले कुछ बोले नंबर ले पूछाई थी ना इन्हें तकने बाल भाई हालांकि वैसे ये बाल भी चाचा तो चल मुझसे मैं आपकी जिया से हालांकि ये the next Sunday no लांजी उतना है जब notes जानना no đó là cái su về cái chuyện của na ra được không thì nào tệ hơn nào cao một wisdom của một mình tụi mình ministry trong cái chuyện này just one example tụi mình làm những mà làm được cái chuyện trong bây giờ bạn know hàng cái đó là cái sẽ đâu cái đó đó sao mà discussion how là nhưng mà nó sẽ là cái gì cũng là answer của anh chị bởi vì cái gì mà tụi mình experience ini share dengan kelas saya